Pau Yambi Mayambo, Barbara Masnam Taram Cherry, Housing Mapung of Baumiam, the Sandona Bijari. Mina Kurk Hangan Lady Bus, State Capital, Gisharu Amashori, Baya School, Chingakam, Lake Kaidagi Doctor, Angomlingo, Assembly, Meehatpa Chenabashin, athuba Madamda, Tidokuna, cheirak, pegadabani Haina, Yai School upon Bamayra, Paibi, Loke Convener, Memtombi, no my tem the Fongdorakli, Wafam Shingarang, Yai School Singakam, Lake Kaidalabi, Ritako, Binubi Amabu, Nuntilpa Wopta, Yungi, Lake Tabagi, Tanzada, Minushi Laitana, Tamtiba Monda, Hatlamba, Taudoku Yaning the Bafongdoktuna, Yai School upon Bamayra, Paibina, Lake Kai Asimaptada. Chataki Bawakat Mifamda Fongdo Kibani Mahang Makata Arduna, Yamna Nuaitaba Amadi Angak Pataudo Moina, Rimsta, physiotherapy Soina, Taupurambi, Angomningol, Assembly Tabu, Mihatina Nuntil Povopta, Masagi Mayumda Hato Piramba Sima, Yamna Nakpagaloina, Tamoy Shok Nuaitaba Pawi, Asigumataudo, Ase Amuhana Makatana, Toktanaba Mari Lenabasina, Kupna Tishinduna, Tamtiba Mihata Senabasing Ahapasera Pegadabani Haina Fongdoki. Mahiroshinga Mahimasing Tamba Katanatana Ashigumba Sports Cultural Lamadi Literary Oiba Tauram Shing Mahiloshan Shina Pangtok Pibahibasi Mahiroshinda Lotuna Ladiba Makwegi Haito Shingtoibasing Adubu Jingtok Tuna Mayam the Utokna Bagi Matang Pamba Mabi Banihana Diam University Associate Professor Dr. A.K. Brojen of Hongdokre Lieutenant Zatarapa Academy Extracurriculum Activities Ki Sharuk Ama Oina Taubal Okram Wang Mataba Daleba New Era Higher Secondary School gi Chayola Machupna Sathagadaba 8 Nipan Lakshuba New Era Week 2025 Haudo Pagitharamda Atoibu Mitunan Oina Sharuk Yakiba Professor Dr. A.K. Brojen Haikibada Mahiroi Shingbu Classroom Manunda Mahimasing Takpi Tambiba Kaktanatana Ashum Number Panda Putokuna Makoida Afa Apun Laibadong Natobasing Adu Kokhan Batanatana, Makoigi, Haituation Toibasing, Utoknabagi, Tanza Bibi Basi, New Era School Gi Ozasing Amadi, Atay Stop Singo, Tagat Madi Pukning, Tagat Ningaini Haiki, Hasidagi Horaga, Jayola Machupna Mairoshinna, Tongan Bus Sports, Cultural Amadi, Literary Lamsinda, Tanagadauriba Ashida, Aikoigi, Taina the Villager Laba, Indigenous Masanashing, Mankidanaba Yokatba Oina, Mukna, Tamta, Jade Kodbi, Marum Kondi, Kulopi, Mukna Gangzai, Yubilapina Simbagaya, Hapsanduna, Mahiroshin Danatana, Miyamda, Kangan Uhan Bahibasing, Yamnamak Tangai Pade, Atopa Lebaxing the day, Magi Lejaramba, Indigenous, Masana Sing Yokatuna, Malim Tungan Ba. Sangdam Nabashinda, Yahan Nabakan Honaribani, Aikoisho, Aikoigi Lutong, Ida Yauduna, Laikraba, Aikoigi, Lajaram Liba, Indigenous Masanashing Ashi Yokat Haiki, Nasigi New Era Week, Haudopakitoram Maduda, Jam University Associate Professor Dr. A.K. Brojen Mitena, Atoiba Mitunglen, New Era Higher Secondary School Principal T.H. Kumarna, Tauramabu Adua, Taubal District Table Tennis Association, Amasung Lions Club, Taubalgi, President Konsam Michael Amasung Okram Youth Club Gi, Secretary Okram Inau Wishina, Kanaba Mitungan Simoina Sharuk Yake. Angang Singasi, teaching and learning classroom gi po to the Makoi to Pak to Paisan ba, Magi Tongan Matelendo, Utpangamdaba, Waza Kang Taaga, Makoina Kanaba, Honabaduna Taba, Isaida, Nomaida, dance, sports, Makoina Unimba Gayado, Koina, Surprise Toraga Tambado, Madu, Hariba, Wikasida, Makoi do, Mating Lina, Torapa Matamda, Skungi Managing Committee, Mati was asking the Makoi to identify Toba Aduga. Makoi lady but talent sing to streamline to the line to the Magi future career the same Nabagi Soba and Zamani Habitua the minor Tanzania. Lamlaki Ushekshin Panaba Lang Takpasingi Matabda Forest Department Drive Sataduna Lak Bagusharu Amaoina, Nasi Tobal Forest Division DFO Dr. Lesangtem Jishli Meeting Makada Kaksin Forest Rensky Stop Simna Drive Jataba Hoki Bagaloina Usek Panagatalamba Lang Tararom Pagat Kre Pawasina High Kaksin Forest Rensky Range Officer Sundar Huidrong Gilamzing Makada Palel Bit Officer Nung Namairapam Bikramjit Amadi Forest Tar Aishana Maduna Lushinguna Nasi Anganba Ayukta Range Sigmanung the Laiba
Lausi Pat ki akoibada drive chathakhibaga loinana usek phanaba thaklamba lang tararom phagatkhibani. Range Officer Sundar Huidromna Fongdorakpada Hauzik Ningtham Thagi Matam Yaushilakpaga loinana Miramdagi Pairakpa Lamlakki Ushekshingna Lamdamashigi Patchingda Chakta Balakpagi Matam su yaurakle Maramaduna Kanagumba Shingna Range Ashiki Manung Janna Laiba Patchingda Amadi Labuksingda Lang Thaktuna Useksing Phabiganu Haiki Makhatana Tribe Sathakigani Hairaduna Usek Phanaba Lang Thaklamba Thengnarabadi Logi Matungina Action Laukatkani Hairaduna Usek Phaba Hatpasing Wildlife Act 1972 gi Makhada Cheirak Pangbayai Maramaduna Usek Hatpiganu Lang Thakpiganu Haina Sumiyamda Appeal Tawki. Dr. Yumnam Lokendros Shingi Yungi Gatanga Se Yupung Manga Tarak Padwaida no make up Shinabagi Matanga Uripo Kumantem like Kai Kam de Bulerok Machinda Taudo Sibuyaning the Phone Doctona Wakat Mipam Pam Cre Wakat Mipam Aduda Yumlok to no make up Sin Bayaning de Mirak the no make up Sin Bayaning de Kanana Kari Maram Pidamak no make up Shilambano Athuba Matamda Sangdopir Ohaina Thaba Plate Card Kayasu Sizinaki. Moirang Major Lerak Small Scale Industrial Development Committee Maikai Dagi Kurai Lamlong Dagi Hata Minutong Pabagi Lambi Paringi Nakyata Nyong Kain Lam Kopshin Dunas Hazin Leba Yun Kai Amadi Dukan Zingba Taktok Nabachatari by Eviction Tribe Ashi Mapung Pana Amadi Sang Manana Taktok Pinaba Mari Lenavishingi Puking Jimshilakli Committee Asigi Secretary Katrimium Johnson Tador Pacharo Mada Manipulang na Impal Manung Amadi Masigi Akoibada Maru Evalambi Shingi Nagyata Nyong Kain Hazin Liba Sing Taktok Naba Laukat Liba Taurang Taram Opagaloina Tagat Pupung Doragli Adumoina Makurai Lamlong Dagi Hatta Minutong Pabagi Lambi Paring Asida Sang Manana Taktok Pagi Tabakti Hausit Pabagi Oina Uber Fangdre Maruena Telepati Saru Minutongi Ayamba Mafam Sing Asida Nyong Kain Hazin Liba Yungkai Dukana Jingba Sida Sun Akan Bamityang Tamduna Athuba Matamda Taktopagi Tabak Laukat Pinaba Makhatana Mari Lenaba Singi Pukning Jingshinduna Gerald Asida Appeal Tawrakli. Hailakantigi Manung Chanba Shahid Pedi Complex Ta Manipuri Autonomous Council Demand Coordination Committee Assam Sindana Leppanai Dana Satharak Liba Manipuri Autonomous Council Tanbagi Khongzangi Saruk Amo Oina Marang Sit in Protest Ama Pangthokre Protest Asida Manipuri Autonomous Council Demand Coordination Committee Assam Ki Chairman Kangabam Shanti Kumar Singh Working Chairman Advocate Ngangom Ramakant Singh Vice Chairman Kaisam Kamdev Roman Luang Okram Kanto Singh Nepram Munindro Co-Convener Dr. Raju Khumujam Sunita Konthozam Joint Convener Roshan Irom Treasurer A. Niden Singha Loinana Hailakandi District Coordination Committee Asigi Well-Wisher Obiriba K. Shapan Singha N. Vishwajit Singha Amadi Jaribon Apunba Maira Paibiluk Ki President Ima Bimola Sarma Gadamzang Makhada Ima Maira Paibikaya Amasu Saruk Yakibaga Loinana Branch Amadi Unit Chingdagi YMCA Gi Thauburoi Amadi Membership Central Committee Gi Phambai Singsu sit in demonstration Aduda Saruk Yaraduna Mapung Pahanki. District Commissioner da koi hajarami musiki memorandum se Fazana जिसमें था भी हुआ इतना मानो सोई कौन हंगरी करी करी नो कमाई एक्सप्लेन तो भी हुआ इना आई मांगों दा मिनिट मांगा एक्सप्लेन तो रमी तो जरमी अदो मग था जरेगा इधर मग याम ना हलाओ ना रेस्पॉन्ड तो रही अदो ना मैं अपनों सपोर्ट तो भी हूँ माले मुझे जब लोग सपोर्ट तो भी हूँ कोई पुण्य हिंगने से अदुगा असम की मिट्टी पुण्य मगता गलोटे वेली बोराक वेली कोई की कार्बियांग लोग Dimasok puno magki jing tanggi asam mi menti puno magta masong menti pang puno magta sino puno magta koi na bil jadi Pau gi bang thana den break malong mina shi